سال سوم است که در ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان با خوری رئیسان ولایت‌های سوخت تاجیکستان، فرغانه ازبکستان و بادکند قرقیزستان برگزار می‌گردد. 22 اپریل سال روان هیئت رسمی ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان با راهبری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده جهت اشتراک در بیزنس فورم اینتگراسیون منطقه‌های نزدیک سرحدی کفالت رشد است و شهر فرغانه جمهوری ازبکستان تشریف آورد. هیئت ولایت سوخت در بیزنس فورم منطقه‌ای شرکت ورزیده مسائل‌های مربوط به رشد منطقه‌های نزدیک سرحدی را یکجا با هیئت‌های رسمی ولایت فرغانه و بادکند جمهوری قرقیزستان بررسی نمودند. در این سفر راهبر ولایت را رئیسان نواحی نزدیک سرحدی، مسئولین ساحه‌های داخل و راهبران کارخانه‌های صنعتی ولایت و صاحبکاران وطنی همراهی نمودند. خیرالله بازارف رئیس ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان قید کرد که سفرهای تاریخی پرزیدنت‌ها شوکت میرزیویف و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و پایتخت‌های دولت‌های یکدیگر فضای مساعد دوستی و حسن یکدیگر فهمی محیط صلح و آسایش را برای خلق‌های کشور و حتی منطقه فراهم آورد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در نوبت خود قید نمود که در سالهای اخیر تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان با سیاست پیشگرفته سروران کشورهای همان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر ژاپارov در سمت اقتصاد اجتماع روز از روز رشد کرده ایستاده است. همچنین ذکر کرده شد که شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت دارای امکانات‌های زیاد میباشند که میتوانند همکاری‌ها را در ساحه‌های مختلف وسیع نموده در سمت استحصالات، کشاورزی، رشد هنرهای مردمی، سیاحت بین‌المللی، علم و ورزش و دیگر ساحه‌ها وابسته به طلبات همکاری و امکانات‌ها را با دستور و سپارش‌های سروران دولت‌هایمان ثمراناک استفاده بریم. همچنین اضافه نمود که سرمایه‌گذاران و صاحبکاران منطقه فرغانه میتوانند کارخانه‌های نوی صنعتی مشترک کارکردی پخته، استحصال نخ آن، فابریک‌های دوزندگی، بافندگی و دیگر کارخانه‌های صنعتی سبک را با استفاده از تجربه صاحبکاران ولایت سوخت در کشورهای یکدیگر به راه مانند. Благодаря поддержке уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в последние 20 лет у нас в Сагдийской области начали функционировать почти 700 промышленных предприятий. Горно-рудные промышленные предприятия, легкая промышленность, переработка сельской хозяйственной продукции и разные отрасли, и почти 3000 малых предприятий. راهبر ولایت همچنین اضافه نمود که در سمت کشاورزی معلق تجربه خوب داریم و این ساحه در ولایت خیلی رشد کرده است و کشاورزان ما با استفاده از تخم‌های خوش صفت حاصل خوب محصولات کشاورزی را جمع‌آوری نموده در برابر تامین بازار داخلی و کارخانه‌های کنسرو برقراری ولایت به کشورهای دور و نزدیک نیز صادرات می‌کنند. در واخری رئیسان ولایت سوخت فرغانه و بادکند نماینده جانب قرقیزستان قید نمود که ولایت‌های سه دولت همسایه در پایدار نگاه داشتن و صلح و ثبات در منطقه همکاری در ساحه‌های اقتصادی و خواجگی خلق همیشه آماده میباشند. نمایش مال و محصولات صنعتی ولایت فرغانه در تئاتر ولایتی به نام اسلام کریموی شهر فرغانه جمهوری ازبکستان گذرانده شد. در نمایشگاه مذکور محصولات صنعتی سبک، استحصال دوچرخه‌ها و متاهای از پخته استحصال شده، سر و لباس تریکاتاژی چرم و پایافزال چرمی، نوشاکی‌های گوناگون، سبزیجات و میوه‌ها، داروسازی، تجهیزات طبی، ظرف‌ها و محصولات هنرهای مردمی به اشتراکچیان بیزنس فورم پیشنهاد کرده شد. استحصال کنندگان محصولات پیشنهاد شده قید نمودند که بعد به امضا رسیدن 27 حجت از جانب سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان دایر به انکشاف دو جانبه ما صاحبکاران خرد و بزرگ تاجیکستان و ازبکستانی امکان پیدا نمودیم محصولات خود را به کشورهای یکدیگر صادرات نموده حجم استحصالات را زیاد نماییم. حاضرین پد اقتصادی علاقه‌ها خیلی خوب. این مثلا درباره تریکاتاژ، درباره خوجلیک قشلاق، محصولات‌های قشلاق خوجلیک، اکسپورت ایمپورت رهبه مانندگی حاضر. در ناحیه رشتان قریبی که 10 نفر تدبیرکارای ناحیه رشتان با تاجیکستان اقتصادی علاقه ها راه ماندن. من حاضر دو دولت برچه سرحدها شده شد. این یکم نوبت یکم دو دولت دو ملت برادرگیش مستحکم کردن. بعدا در طولاری همین تئاتر ولایتی در موضوع اینتگراسیون منطقه‌های نزدیک سرحدی کفالت رشد از بیزنس فورم منطقوی برگزار گردید. در کار بیزنس فورم راهبران ولایت‌های سوخت فرغانه و بادکند اینچنین نمایندگان دایره‌های تجارتی سه ولایت هممرز شرکت نمودند. نخست حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف مهمانان را به فرغانه خیر مقدم گفته برای توسعه همکاری‌های متقابلا سودمند سه جانبه تکلیف‌های خود را پیشنهاد کرد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ضمن اشتراک و سخنرانی در همایش منطقوی آمادگی ولایت
вилояти суғдро ҷиҳати амалисозӣ лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва муштарак баён дошт. Зикр гардид ки ташкили ҳамоиши имрӯза баҳри тақвияти ҳамкориҳои замонавӣ воқеӣ гузошта ҷонибҳоро итминон мебахшад ки дар оянда баҳри таҳкими муносибатҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ аз тамоми имкониятҳо истифода бурда шавад. муовини раиси вилояти суғд доир ба ҳаҷми истеҳсолот ва потенсиали вилоят ба соҳибкорон маълумот дода қайд кард ки бо дастгирӣ бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон имкониятҳои иқтисодию санъатии вилояти суғд бештар мегардад. таъсиси корхонаҳои коркарди канданиҳои фоиданок, металлургӣ, кишоварзӣ, хоҷагии халқ имконият дод ки се моҳаи аввали соли 2021-ро бо нишондоди 130% ҷамъбаст намоем. дар соли 2020 гардиши молу маҳсулот байни вилояти суғд ва ҷумҳурии Ӯзбекистон $200 миллион ташкил кардааст ки аз он $17 миллион ба вилояти Фарғона рост меояд. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода ва ҳокими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров меморандум доир ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва харитаи он байни вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистонро ба имзо расониданд. дар охир миёни минтақаҳои вилоятҳои суғд ва Фарғона шаҳри Конибодон ва ноҳияи Бешарик, шаҳри Гулистон ва ноҳияи Бувайда, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва ноҳияи Данғараи вилояти Фарғона, шаҳри Исфара ва ноҳияи Ӯзбекистон, шаҳри Бустон ва ноҳияи Учкуприк меморандуми ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. корхонаи саноати Global Textile вилояти Фарғона бо истеҳсоли нахи пахта ва риштаҳои ресандагӣ пахтагин машғул мебошад. айни замон дар ин корхона 1500 нафар бо ҷои кор таъмин гашта барои бозори дохила ва содирот сару либоси брендиро истеҳсол менамоянд. раиси вилоят ба раисони шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоят дастур дод ки бо корхонаҳои мазкур дар самти таъсиси корхонаҳои муштарак ва истеҳсоли сару либоси пахтагин созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида барои расидан ба ҳадафи чоруми миллии санъатикунонии кишвар саҳмгузор бошанд. бо ҳамкасбони худ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон маслиҳат кардем ки онҳо рӯзҳои наздик ба ҷумҳурии мо ба вилояти суғд сафар мекунанд ва тарзи ба роҳ мондани коркарди пурраи нахи пахтаро ҳамчун истеҳсоли маҳсулоти охирин, маҳсулоти дӯзандаи тайёр барои фурӯш шиносоӣ пайдо кунанд. гурӯҳи кории вилояти суғд дар бизнес форум таҳти роҳбарии раиси вилояти суғд ҳамчунин аз корхонаи шишабарорӣ Квартс дидан намуданд. роҳбари корхонаи мазкур ба раиси вилояти суғд иттилоъ дод ки 15 намуд зарфҳои шишагин ва шишаҳои сохтмонӣ истеҳсол менамоянд. корхонаи Квартси вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон кӯшиш дорад барои харидории ашёи хоми махсус ки сифати хуб дорад бо ноҳияи Ҷаборрасулови вилояти суғд ҳамкориро ба роҳ монад. Можем создать совместное предприятие. Если вы выйдете с предложением, мы рассмотрим, изучим вашу местность. Дальше можем это создать совместное производство. Мы готовы. роҳбари вилоят қайд намуд ки дар асоси дастури ҳуҷҷатҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ дар вилояти суғд чунин корхонаи шишабарорӣ бо маҳсулоти хоми ватанӣ ба истифода дода шуд ва маҳсулоти истеҳсоли он харидорони зиёд дорад. ҳайати расмии вилояти суғд ва намояндагони вилоятҳои ҳамсарҳад бо фаъолият ва истеҳсолоти корхонаи Экокерамика шинос шуданд. коргоҳи мазкур бо истифода аз хок, ашёи ошхона ва 15 намуд дигар лавозимоти ҳуҷраи дастшӯйро истеҳсол мекунад. раиси вилоят ба соҳибкорони ватанӣ дастур дод ки дар вилоят барои бунёди чунин корхонаи санъатӣ имкониятҳо зиёд аст ва соҳибкорону сармоягузорӣ нимо метавонанд бо ашёи хоми ватанӣ чунин корхонаро ба роҳ монанд, зеро хоки кишварамон дорои элементҳои кимиёвӣ мебошад ки барои сифат ва мустаҳкамии ин гуна маҳсулотҳои керамикӣ зарур мебошад. дар шаҳри Қоқанди вилояти Фарғона дар баробари тибби муосир ҳамчунин гиёҳдармонӣ хуб ба роҳ монда шудааст. роҳбари вилояти суғди Тоҷикистон, Фарғонаи Ӯзбекистон ва Бодканди Қирғизистон ҳамчунин аз маркази ташхисии Medical Экотуризм дидан намуданд. маркази мазкур дорои боғҳои гуногун ва гармхона мебошад ки дар онҳо гиёҳҳои табобатӣ парвариш карда мешаванд. роҳбари вилоят ба раиси шаҳри Исфара ва Конибодому ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дастур дод ки чунин боғҳои табобатии саёҳати экологиро бунёд намоянд, зеро дар кӯҳҳои вилоят зиёда аз 3000 намуд гулу гиёҳҳои табобатӣ мерӯянд ва аз он бояд самаранок истифода бурд. бояд қайд намуд ки табибони гиёҳдармонӣ ва роҳбари ин марказ шогирдони табиби гиёҳдармонӣ шаҳри Исфара мебошанд ва маҳз бо дастгириву маслиҳатҳои устоди тоҷикистониашон ба чунин дастовардҳои саёҳати экологӣ ноил гаштанд. пирони рӯзгордидаи шаҳри Қоқанд гуфтанд ки боиси хушнудӣ ва ифтихор аст ки аз ҷониби сарони ду давлати бо ҳам дӯсту ҳамсоя марзҳо кушода шуд ва имкон пайдо кардан бемушкилӣ бо хешовандони худ рафту омад кунанд. шаҳри Қоқанди вилояти Фарғона яке аз шаҳрҳои қадимаи ҷумҳурии Ӯзбекистон буда таъриху анъанаҳои худро дорад. дар ин боғ 20 намуд ҳавлоҳое ки ҳамчун анъанаи миллӣ омода карда мешаванд бо нонҳои махсус ба намоиш гузошта шуд. ба гуфти роҳбалади ин макони саёҳӣ, кандакориву нақшникорӣ дар рӯи чӯбро солҳои 1875 устоҳои суғдӣ Самарқанду Бухоро ва маҳаллӣ иҷро карданд ки то ҳол нақшу сифаташро гум накардааст. ҳамчунин дар доираи бизнес форуми мазкур меморандум доир ба ҳамкории Палатаи савдо ва санъати вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи савдо ва санъати
вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон ба имзо расонида шуд. Дар анҷоми бизнес форум ҳамчунин меморандум оид ба ҳамкории шаҳри Хуҷанд бо шаҳри Коханди вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва меморандум доир ба густариш додани ҳамкориҳои иқтисодӣ ва баргузории ярмарка намоишгоҳҳо дар вилояти Суғд ва Фарғона аз ҷониби сардорони Палатаи савдо ва санъати вилояти Суғд ва Палатаи савдо ва санъати вилояти Фарғона ба имзо расид. Дар натиҷаи баргузории бизнес форуми мазкур шартномаҳои ҳамкорӣ байни соҳибкорону роҳбарони корхонаҳои санъатии вилояти Суғд ва вилояти Фарғона баста шуд. Интегратсияи минтақаҳои наздисарҳадӣ кафолати рушд аст. Дар доираи бизнес форум Фарғона 2021 бо суханронии раисони се вилояти ҳамсарҳад ва барномаи консертии ҳунармандони вилояти Суғд ва Фарғона ба анҷом расид. гузориши Қудратло Раҳматуллоев, Толиб Набиев, Садулло Раҳимов. Ахбор.